ne znam, ajmo to nazvati Balkan Heritage, muzika indeksa. U tim pjesmama ima neka magija koju ljudi prepoznaju i vole je nositi dugo u sebi, u srcu, u duši. Tako da mladi, evo zna Đulijan, on zapjeva i on ima svu publiku u ruci i na srcu i svi pjevaju s njim. Pogotovo djevojke. Ja, i on je dobro, jeste. Pa osim on je šarmantan i jedan od najljepših u ekipi. Tako da to je ta jedna, to bi mi glazbenici svi željeli da nas pamte po pjesmama našim. Indeksi s tim nikakvih problema nikad nisu imali, niti će. Da. Evo sad da se vratimo malo na ono što vi trenutno radite. Osim što, da kažem, ste uvijek tu kada su koncerti posvećeni indeksima u pitanju. Evo, Giuliano, konkretno, nešto sam pročitala, statirao si u nekoj seriji koja se snimala u Dubrovniku nedavno i to onako svojevoljno si pristupio i tutio da odigraš neku od... To je inače serija od produkcija od kuće HBO, Game of Thrones ili kako su kod nas preveli Igra prijestolja. Ja sam veliki fan svih knjiga, imam i kući sve. I snimala se druga sezona u Dubrovniku. Ja kad sam čuo da se to blizu moje kuće snima, nisam mogao doliti da se ne javim kao statista. I onda su me oni pozvali na moju veliku radost. Jedno 10-ak dana sam proveo doli sa svim tim glumcima, u svim tim oklopima, mačevima, na moju veliku radost i uživao sam. Kako je to bilo iskustvo, s obzirom da sam čula da si nagovorio čak i suprugu da ti se pridruži u to? Dobro, nju nije trebalo puno nagovarati, ona je isto ljubitelj svega toga kao i ja. Međutim, bio nam je problem, s obzirom da nam je mali krenio u školu, prvi razred, problem uskladiti sad ta snimanja i školu, međutim, snašli smo se, uspjeli smo to izorganizirati i na moju i njenu veliku radost smo se pojavili u toj seriji. Jedva čekam 4. mjesec da gledam to. Odlično. Odlično, super. Dado, koncerti sa bendom Time After Time, pretpostavljam da su i dalje aktuelni. Jesu, aktuelni su i trenutno svemu tome dodajemo jednu novu, rekao bih, ideju koja je uglavnom glazbena ideja sa jednom porukom koja bi nešto htjela naslutiti. Treba, cijele te aktivnosti idu prema jednom cilju da bi se nešto što mi zovemo kao justice ili justice. Sad igrom riječi ovako i onako dosta je asocijativno, vezuje koje kakve teme za to. Htjeli bi nešto u ovom svijetu koji hoće da bude crn, a treba bi biti bijel. Da probudimo nadu ili želju da ljudi imaju potrebu da se nadaju, normalno nečem dobrom, pozitivnom, nekako da bi afirmisali sve to skupa, nešto radimo u organizaciji nečega što bi bio tipo social network na internetu. Dakle, sve ljude koji imaju potrebu da čine dobro, nešto lijepo, da to čine, da o tome obavještavaju, da daju glasa o sebi, tako da bi to neko dobro ljudsko dijelili, da ne bi se ne znalo da neko čini dobro. Dakle, to je uz glazbu namjera da se svemu ovome u čemu živimo, vrijeme, trenutak, taj neki ambijent beznađa, nekog sivila, čak neke intelektualnog ili bilo kakvog dekadentnog doživljavanja svega, da jednostavno otvorimo jedan maleni dio prizme kroz koju bi gledali svijet u bojama. Dakle, probudili nadu sa jednom lijepom ljudskom porukom da je život lijep i da ga trebamo živjeti onako svi kako bi htjeli. Normalno, to nije poklonjeno ili dano samo od sebe, za to se treba potruditi, raditi, na određeni način dati sve od sebe i bit će dobro. Dakle, poruka bi bila bit će dobro, ali bit će dobro kada svi to budemo htjeli. Dobra poruka, interesantna ovako za ove dane. Giuliano, kod tebe, evo konkretno, da li ima na pomolu neki novi singl? Evo, sad kad završi ovaj koncert, pićemo dalje i vraćam se u Split i onda imam još 5 pjesama došli snimati i napokon je novi materijal gotov. Odmah ćemo ga izdati. Sad, koji će to datum biti,
stvarno ne znam, ali bilo je vrijeme nakon 7 godina pauze. Bilo je vrijeme, mi to jedva čekamo. U svakom slučaju, hvala što ste bili gosti magazina Sve u svemu. Ja vam želim super svirku večeras. Ne sumnjam apsolutno da će biti dobra, da će biti posjećena bez obzira na mali prostor kluba Sloge. Biće sigurno tako. Hvala najljepše. Hvala dakle još jednom. Dakle, da napomenem prva 2 gledaoca ili gledateljke koji pošalju mail na adresu sveusvemu@bhrt.ba dobit će 2 ulaznice za večerašnji koncert u klubu Sloga. Dobitnike ćemo kontaktirati dakle odmah nakon emisije, pa je bitno da nam ostavite svoje brojeve telefona. U susret koncertu i dalje smo na temi Indeksa. Davorin Popović ostavio iza sebe mnogobrojne pjesme koje nas prisjećaju na njega. U idućih nekoliko minuta ćemo vam predstaviti najvrijedniju ostavštinu Davorina Popovića, njegovog sina Darija. Dario je samo za našu emisiju otkrio da li mu je prezime pomoglo u školskim danima, zašto se on ne bavi muzikom, te koliko je uopšte uključen u organizaciju samog koncerta Indeksi i prijatelji. Ćao Dario, kako si? Evo dobro, kako si ti? Evo dobro, jesmo te izvukli iz predavanja? Niste, taman sam na pauze, našao sam vremena uvijek za tebe. Evo, za razliku nekako od tvojih korijena, ti si se opredijelio za ekonomiju. Koliko znam, završio si 1. godinu, tako? Jeste, u roku sam dao na ispit, ostao mi u stvari jedan, ali to je dao sam uslov za 2. godinu. Pa eto, u mojoj familiji nema niko da je završio ekonomiju, pa sam to me možda i privuklo što nema ekonomista, pa sam ja htio da se ističem, koliko je to moguće da se ističem. S obzirom da je moja mama pravo završila tata i političke nauke, pa eto, vidjet ćemo, mene privlači novac, sve što ima veze s novcem, kompletna ekonomija kao nauka, znanost, tako da eto, nadam se da će biti nešto od mene. Tvoje bez znake, ne to, nismo mi. Evo, nalazimo se u ulici, u Radićevoj ulici, to je mjesto gdje ti često obitavaš poslije fakulteta i kad su vikendi u pitanju. Pa dobro, vikend ima više preko dana neka varijanta ili poslije fakulteta, na kaficu ili na čaj s društvom, a inače, mislim, sad u zadnje vrijeme nešto rijetko izlazim, pa rijetko možete vidjeti bilo gdje u ovim klubovima sarajevskim, inače najčešće sam ovako u Radićevu ulicu i par lokala ili negdje u centru grada i to je to što se tiče mog opsega mjesta gdje pijem sok preko dana. Moram te pitati da li postoje neke pjesme koje ti često slušaš? Pa znaš kako je, pitao sam me sad kako sam isto davao još nekih izjava i primijeti na svakoj izjavi sam dao druge pjesme kao najdraže, znaš. Ali to je tako, pošto su meni stvarno sve pjesme koja ima možda jedno 10-15 pjesama koje konstantno recimo slušam i koja im tad dođe u taj moment, to kaže, onda vidim ovdje sam rekao sanjam, ovdje sam rekao bacila je sve niz rijeku. Tako da je glupo bilo sad i tebi nešto drugo kažem. Uglavnom sve su mi pjesme generalno lijepe na svoj neki način, nekako u zavisnosti od mog raspoloženja i slušam, tako da ne izdvajam sada nešto konkretno. Dario, tebi hvala mnogo na ovom intervju. Mi se naravno vidimo na koncertu Indeksi i prijatelja i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala tebi puno još jednom. Ćao. Tvoje bez znake, ne to.